Dnnies Aizawl le khi chu an khan apasang thadun ve khel ma sa chia le tuna khel ma sa are tammi le tuna blue mi te khin mi ngai nang ni hi a ka en sual mani kan ti to na an ve ta chuanin an khan sang dun ka ti khemi te tu na hnek tur te hi mo Misbah hi India rampum khovel huwa pa boxing in elna boxer tir chuak thei om chhun ania boxer zong ten Misbah hi zom turin som vek kan ni e Bima Kimin apa bowler ta lalia na shiat rengnanin Aizawl district chu t-shirt anon sponsora Aizawl district te an lom hle ti khang karon puan sak le ani e mu nom do ne yo first round tu na ron ji phat mai o jeb right an ron lu ta blue kha red ti ron chang red ngal kat hook in ron lut ngal be ngala an ta rang tu e o ron attack ngal bi ne me blue ron mang kat hook ron mang le ngal blue zokin tu na khanin red kha an pu blue in game atang ha le me ya first round tangin red boxer Aizawl boxer pokhi atha khop mai mu nom tiang mi me to khi ni a ki tiang ke boxing ani a mu nom boxing chu han khoi noi mia mai chin se a mu nom ni red ki sete boxing academy zirlai nia Dnnies kimo red Aizawl district ki blue pokhi atha an thadun khop mai company champion sport chuak na ro e Lunglei mani a blue hi tu ma tanga boxer nei thareng mai khan ne Lunglei hi chumo Lunglei han chi thei lo boxer hian ron nei thareng mai ni ki tiang kin Aizawl po an thadun tu ne sar faka chul chuak hi chumo an se thei lo sim tu na khanin red kal an haron nek fuem hukin an nek fu an skill po cha fitness po cha hebi te hi an head po cha aba bun na mia me em hem zo ron in hek le tur te hi 46 to 49 ron ti to anga red corner lal ruat pu ya tha thial blue corner lal ne pu ya sia ha a zo in hek le turin Johan Lalchhantluanga sel chip red corner blue corner a ke vanal pek sang a Lunglei hemi te hi 46 to 49 ten ni e ro he ken han ti film mit ula han film mo khap se se we se voina khel hau zong zok hi semi final ten ni e tuan kan en mek hi sub junior boys semi final an la khel tuang zel ani red ki zoi deuh angin hei zoi mel deuh khian oma zoi lo boxia kan an ba thadun be o kan boxer pahnih su le jeb right an hmanga o blue in red in kat khok ron lut ve le ngala o blue in direct khok ron hmanga red in ron jeb le ngal right khok ron hmang le ngal red in an nek ke kan soi vek man lo ani an kutarang to lu tu monom mia takani an jeb zeu zewa red khan right ya
tu na khan red khan nek fu e a mu nam le me ya tun trum si le a mu nam ve vek mai semi final chin to hi chu a tu po ki chak se an om ve ve ai le to chak lo zo kan ni om ve tiang ve la ni chak zo tan pon khop mai hoi wa na tham chu an vak lo ani he tok du ne mai competition pan aron chua ve ve a an pani ni in an wan chu po angil du ne an le phuk kat po tha second round hem zwa ron in nekle tur te hi 46 to 49 red corner a lel ruat puya tha thial blue corner a lel ne puya sia ha sumi so in nekle tur chu Johan Lalchhantluanga serchi red corner blue corner a ke van Malsawmsanga Lunglei second man te hanan kian thil thri chu ka nei kan khel line kan sar pakhat ko wa he da mai hi mo ko wa hi ron trong per chuai mai mi thla thei ke lei a ming chu sai lo wa sin ko try to te hi sin ni ge kan lu tang an wan tung il dun khop mai gat po chadu ne tu na sub junior ani hi junior level la anon kai sa huna phei chon an thak khopang kat thu karon lut ngala on jip ve a avat thadun avat thadun po for em chanana boru ka sang e Aizawl nge Aizawl nge Lunglei final lo tang le ap mu nam mai sia tu na khanin red khan blue afar apa nek tiang ve mu mia me blue ni lo thang let ve ha zel 1 2 3 4 ta tok sar chatak an ni ve ve ani tun trum hi mu nam lu tu an ve po khong tha e mu no man fei mia come on last 10 second come on top chep le come on mu nom ama mu nam mia me dari po kalau sele ne kalau entui lu tu ka chak tu ma zok chak ngei to ang chak angai to na an ui om do khop mai tla chu semi final how ye final bao tan in an tam ta le be Lunglei nge Aizawl final lo tang be se ai boxer hi kan lo tha to ni he set level hi lo tam to khop mai chang thal how he ma ron son le mai ri the thilan film boxi an he ta ron to boxi skill zong nen mu nom ani tu mun zok chak se an phu ve chak karin zo kan se ngo red chu ka soi thei lo ai ne to red ta chak kareng Aizawl la min pai da lu te